bwacu ugahabwa reverence ugakora ahandi ha nukuba ngo uko bukeye niko tugenda tuyimenya tuzarinda tuja mu ijuru tukiyatuyimenya turi kumwe kuko Imana ni ingana icyo dupfa rero si Imana ni ubutoya ni ubukeya bwo kwimenya ni intege nkeya zacu abantu tudafite ishaka tudafite umwete ata bintu bidusunika bidusaba kurondera Imana cyane ngo twimburure dusesangure mu ijambo ryayo tuyirondere. Paul yaravuze ngo mugerageze ngo mushakishe muyimenye ngo mumenye amajepfo yayo ngo mumenye n'ubugari bwayo ngo n'amajaruguru yayo ngo mumenye ukuntu Imana ingana ngo nimugerageze. Naje muri iki gitondo ndaguhamagariye tuvuge ngo haleluya kugira ngo uze dusesangure Imana tuyimenye neza. Nitwayimenya neza ndabarahiye tuzaba amahoro mashenge. Dufite ikibazo yuko bamwe bafashe ugutwi, abandi bafata umurizo, abandi bafashe ku kuguru, abandi bafashe akanono kamwe, abandi bafashe umunwa sinzi, abandi bafashe ihembe, noneho umuntu akaza asohokana n'ihembe rimwe. Urumva ngo jewe ngo bishop, jewe umukozi w'Imana, ubara amazina menshi ariko yihembe rimwe. Reka nk'umuntu ugaho wagize 3 jours 5 jours mu masengesho yafunze azasohoka kaza kandagira abantu bose ati nje ngize 7 jours ngize 7 jours. Urazi ko wogira iminsi 7 mu masengesho ariko kubera kutamenya ukayimaramwo atacukuyeyo. Narababwiye kuwa kangetse ni kuwa kane ndababwira ngo kumenya gusumba gusenga kuko itaramenya uzugenda kugurura izugurutse sibyo. Ubu hari imodoka ziteye imbere umuntu agenda na kontaki ntacumitemo sibyo ngo yuguru agira gutya gusa. Ese nibyo nabimenye agira ati imodoka ikaba yuguru. No iyo ugiye kugurura imodoka bagira gutya wamara wowe ukaja gufunda ntibikunda sibyo. No kutamenya bituma umuntu ahera ahantu yarakwiye kuba yahavuye. Nico gituma rero bidusaba kumenya Imana neza kugira ngo duhabwe imbaraga zo kunesha. Bwana sifiwe. Reka mabwire umugabo umwe asoma muri Bibiliya witwa Yakobo. Yakobo amaze kuriganya mwene wawe yahuye n'Imana ngo baranigana barongera baranigana barasubira baranigana. Nono ngo akabwira Yakobo akabwira marayika ati sinkurekura utampaye umugisha. Marayika nawe akamubwira ati wewe uhaye usaba umugisha urinde. Iyo uyu mugabo Yakobo amenya ibanga y'Imana igomba kuri we ntibaba baratesheje ijoro baba barafatanye gutya gusa kamavuga nitwa Yakobo nuko gahunda zikaba zirarangiye. Ariko kubera ko Yakobo atigeze atahura Imana igomba kuri we yarayaniga. Ndashaka kubwira ngo muri iki gitondo banza turama amena we nagira ngo banze wito banza usubiza amaso inyuma banza ugabanye vitesse gabanya umuvuduko ubanza uvuga ati Imana ingomba hiki ko ngumanira imigisha. Ese imigisha ntimwari muzi ko Yakobo yari yujuje amaka n'ibindi ariko ngo rimo arasaba umugisha. Ariko Imana yagomba kugira ngo uyu mugabo Yakobo ahabwe umugisha bagakiza, ahabwe umugisha wo kumenya icyo Imana imugombaho mu buzima bwe. Nono ngwaje kubitahura mugakerera aravuga ati data naraye nigana ku bintu ntazi ariko njewe nitwa Yakobo ngo aramurekura. Ariko ngo amurekura yamushize ku murongo ngo reka ngira nkubwire ndakunda Imana iyo twananiganye iyo biciyemo
idushira ku murongo ngo yamatambuka ngo hacumbagira marayika ngo yaramuciye umunsi w'itako ngo akazagenda yabaye kajorite. Dufite abakristo bataraba reka nkoresha iryo jambo bataraba bakajorite batarapfa ngo aracumbagira. Abantu bamurangiza bakavuga ati se uriya mugabo ko ari Yakobo, turabje amasoso niwe, turabje igihagararo niwe, turabje ukuntu ameze niwe, ariko se kariya kandi ko gucumbagira. Reka ngo bwira umukristo wapfuye neza iyo ibyo yavuyemo azashika mu kabari agatambuka abantu bakavuga ati se ko hayacumbagira ibo ko ticara ngano indaya bahorana yasigeramo agatambuka ati se ko yicara ngo kujya byari bisanzwe karacumbagira isi yabaye abantu bagatangira ese yabaye ngo Yakobo agenda acumbagira yari yabaye hari aho Imana yari yakoze. Imana data senga muri iki gitondo ku bagabo n'abagore bahungu n'abakobwa hagira handi Imana igukora. Ayo barasibiwe Imana yo gukoraho ingeso zabo zohinduka, kamera yawe yohinduka. Ndasaba Imana data ngo idukoreho muri iki gitondo ngo yari yakozweho na data ngo aracumbagira abantu batangira kumwibazaho. Niba abantu batarakwibaza abo mwabana kera haracyari igihaze, saba Imana igukoreho uhinduke. Yosefu yari yaramenye neza Imana, amenya kwera kw'Imana, amenya ukuntu Imana yanga icyaha, amenya ukuntu Imana ari juste, amenya ko Imana igororotse, amenya ko Imana yigenga, amenya ko Imana ishoboye byose, kandi amenya ko Imana ibera hose icyarimwe. Nubwo nta muntu n'umwe uhari umubona, niwe wenyine gusa n'amaka Potifari aravuga ngo nubwo ndaho itubona Imana yo mu ijuru itanyegezwa iyirimo irabona. Hari abantu bane bacangawe na wa munsi warabigize. Hari abantu bane bacaha mu gisagara akavuga ati ba pastor ntibabambona n'abadiakoni siho bari n'abandi bakristo turirimba na siho bari, agaca hanga agakora ibindi bintu. Nigeze kugera ahantu ngiye mwivuga butumwe Muyinga, turuhukira ahantu bita ngo ni Ibuhiga, turururuka namavuga ataho aho noneho nta muntu n'umwe womenya hano Ibuhiga, none nta muntu womenya. Turasohoka mpagaze mu ntekereza tibona ngaha mpagaze nta muntu n'umwe nomenya kandi nta n'umwe yomenya. Ngihagaze gutyo cyaniyumvira ibi namubona haje umusore ateza amaboko ku ngumbi, ndamugumbi ndamureba sinamureba rero se uranze Atima kamba wambagaza imbere igihe kirekire uhari vuga ubutumwa. Ndashaka kubwira ngo habe tuvuge habe nubwo woje habe nubwo abantu batokubona Yosefu yari amenye ko hari Imana. Haleluya. Daudi yaravuze ngo namanuke kuzimu bigisha y'Imana rigira gute ngo rirango ngo natombagira gaje mu bihere nanone naho ngo ukuboko kwayo ni kure kure ngo kwangwega kukangurayo ngo nogira uko ngira kose Imana ifite ijisho rikomeye. Birya bosuzubamo nubwo bikorera ikuzimu ijisho ry'Imana rirapenetra. Nibaze nawe nimubona ko turi hano uko ntituzina haba n'umugore wawe ndakurahiye umuza agace n'umugabo wawe umuza agace utuzi twese ni data. Tuvuge ngo amen cyane amina. Imana ndayishimiye ko yanyegeje umuntu n'undi. Reka mabwire aho Imana yo kugurura amaso y'intwere nkabona ibiri muri Jean Pierre, nkabona ibiri muri Pasteur Alfred, kamenya ibiri muri Rinzi muzima hari, kamenya ibiri muri nani hari, kamenya ibiri muri mwebwe mwese. Ndakurahiye umuntu wese yo kwiba gasoza. Ariko Imana izi koroganiza ibintu tuyikomera amashi iragahora. Rero ubundi twavuganye ubushize ngo umuntu umwe yari yasenze ngo Imana imugirira ubuntu ngahabwa amaso y'impere ngo akazabona ibyo abantu ngo bicaranye mu rusengero barimo, yitegereza umuntu gutya akamabona ibyo yarayata
ngo akamaguruka aje kumufata atariko wewe ibi ngibi wabikora ngo bagafata ngo bakamuka ngo bararuha bamusora mu rusengero mutwara yaragira ubuntu bwo kubona bimwe mu binyegeje mu mitima y'abantu yamatangira gusara agenda gufata abantu Imana ishimwe ko yagiye inyegezi biri mu muntu yonyine niyisi kundi tubana iragahoraho bikomera amashi aho ubundi twomarana twoza dusumirana noza aja gufata mbere atariko pastor Alfred ibi nono wiyumviriye gute nono ibi wavyumviriye gute ariko Imana ishimwe ko mutaza mumenye ivyo niyumviriye naje ntamenye ivyo wiyumviriye iragahoraho ni data nico gitumye tubanye amahoro uzosoma Bibiliya neza abantu bahuye n'ingorane zikomeye usomye guhera bitangurira n'abantu Imana yari yaragiriye ubuntu bahabwa amaso yo kubona iby'abantu bagahabwa amaso yo kumenya ibiyabica mu bihugu n'ibindi ngo ikabahagurutsa tirere ibinkweretse genda uje ku ariko kandi hari abahanuzi nabo bagira desordre batagira gahunda Imana yikweretse ntibikubwiye ngo vuga senga ibiguhaye umutwaro nkeretse ivuze ngo genda pastor musoro mvugira iki kintu itavuze ngo vuga yaguhaye umutwaro senga kuko nuvuga itakubwiye ngo vuga uzimenya wenyine abantu bakajagara tenye Imana ni kubwira ngo uhaguruka vuga